nabazukulu njengobuchaza nje ngibaculise just ukubaduduza ngeke ngingachaza ke ngathi ngesikhathi ngimculela emncwabeni uma njengoba ngiyilast born bekwazi ukuthi uma ngiyocula mangithi bokhona ukhuzana bokhona uDumemi Kokstad bokhona ubani kumele ngibe ukhuzana ekhaya ngimvezele isithombe because bengasakwazi ukuhamba ngibe ukhuzana yabo ngizama ukuthi ke ngiveze lento kwasithombe sikakhuzana ukhuzana wathi ukhuzana washaya ngidlala iradio wathi ukhuzana bese ngizama ukusina mangingakwazi wangena uDumo wathi mbize bajabula abantu ngafika yabo mase ngithi ngafika azoshintsha into yokuhlala athi ya mntanami wathini ngithi ho baba singani ajabule indlela eyisimanga so ngimculela Ngibingelela babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisane kwaMthembu umzukulu kaGotshela intombi esokweni umsikazi wabezizwe kade ngizalo skik uyadela ngoba bona yonkani into omntwana bafowethu njengoba nganginithembisile ingane zakwethu namhlanje Select Africa TV ibhabhile yayothi cababa emzimkhulu nginiphathela insizwa kangazi ema ngithi mzimkhulu angazi nginiphathela insizwa ke bafowethu eduma umhlaba wonke eyenza izinto ezinhle nginayo ke namhlanje bafowethu hlala nje kanjalo Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We oy we. Aw King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathela insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami. Baba bafowethu ngafika emzimkhulu ngafika qathatha nayi insizwa ngihleli nayo inkonzi yami bhuti wami ngikubingelele ngikwamukele kwiSelect Africa TV namhlanje ngifikileke ngikhona namhlanje abalandeli bakho bangihlupha mfowethu abe sengikhathele ngikulethileke namhlanje senimina nganibingelele egameni laJesu igama lami mina ngoJumbo phasi emzimkhulu la ngisuka khona endaweni yakwa James ngizalwa khona ngikholele khona nje ngithi sanibonani abalandeli umculo kaJumbo. God bless you. Wena Nkosi uyazi. Kona ke. Yonke indawo la samakhona bhuti wami bathi wena Nkosi uyazi. uNkulunkulu ungenzele umusa kakhulu nama ngazi kwenzakalani. Yonke indawo la sijika khona abantu bathi wena Nkosi uyazi I think sekuyisikhathi. Bhuti wami singakafika uNkosi uyazi siyabona ndodo osebenzile umsebenzi wakho uhamba kahle uJumbo ubani insizwa abalandeli bakho mfowethu bakuthanda ngendlela eyisimangaliso ngani yakwethu ayisichazele ngesizwe iphuma emzimkhulu ikhula kanjani izifike la ikhona kwemanje ngibonga ngakhulu ithuba uJumbo usibonga ukwanda Lwando Gibson Masixole Nyangiwe endaweni yasemzimkhulu isigodi kwa James la ngizalwa khona ngakhulela khona ngifunde khona primary eFerkanti ngakwenza high school eDRC ngaze ngaya Intuition College eMaritzburg ngikhulele khona ngikhula ngicula umculo wesicathamiya nginasema groupini wegospel ngabalo James Messengers of God ngibale abo James Blackbirds abo Phinda Boys abo Angels la bengicula khona ke mina ngibonakala khona ngisakhula nje into yami nasesikoleni bengifunda kuzona ngiyakhumbula ukuthi ngangiba khona emagroupini wakhona even kwe choral ngiculiswa ubaba uDandala nje lakhula lapha italente lami ngaze ngafika la ngikhona manje kuba abantu bayangazi abanye babona la emva kwethu kukhona Top Class Productions ibanner yakhona ila ke khona engesitebeleni sakhona kubuholi buka Mr Mxolisi Mhlongo ikhaya lakho leli ikhaya lami lapho ngikhiqiza khona umculo wami lapho khona abenza sure ukuthi umculo wami uyafika kubo bonke abantu abakhona eSouth Africa. Select Africa TV ungakhohlwa ukusubscribe bafowethu ngihleli noJumbo namhlanje insizwa ngilandile bafowethu njengoba nihleze nazo uthi Select Africa TV ihlezi nilethele abathandi noma nina abantu enibathandayo ngani yakwethu
sisayixoxa kanjalo ekhaya uyakhula ekhaya ubucabanga ukuthi uzokucule ubucabanga ukuthi ukuyibona ukulela izinga okulona ngenhlanhla ngangivese ngikukhuluma nje ngisakhula khona baye bangikhumbuze uyakhumbula siseklasini kwa7 wena wathini bekuhleli semlonyeni nami bengiyibona ngiculela abantu abaningi ngikhula nje bengiyibona kodwa bengazi ukuthi kuyoze kube njengoba kunjena nje namhlanje uthola ukuthi umuntu uthandwa yibo bonke abantu. I think kwi-level yobuntwana ngangazi uba ngiyocula ngibe ne-CD ngibe ne-cassette nje ngizilayele eradweni ngangingaboni ukuthi kunabantu abayophila ngomculo wami ngangazi bakunabantu abayothola ufakazi abathi uthi umuntu mina ngangiboshiwe ngalalela iculo lakho la ngimotivate ngagcina ngenza ukuthi athi umunye ngangihlupheka ngasebenzi ngalalela iculo lakho ngavuka ngayobheka ukuthi so sengithola ama-testimonies afana nalawo manje impela ngangacabanganga ukuthi kuhambe kube nje kodwa ukuyibona ivision nganginayo. Jumbo mfowethu uyayichaza wayibeka Jumbo kunezinto ezenzakala uthola ukuthi uyakhula umfanyana ubani ububukela kuyena ecula uzubona nawe uthi okay mina lento ngayenza nami. Kuma celebrities umuntu engabukela kuyena uSifiso Ncwane. Sifiso Ncwane ubekade ngathini ngifunde ngaye nje kakhulu ukucula lalela ama-CDs wakhe uma ecula ngimlandela omunye futhi ongigqugquzele kakhulu ukuthi ngicule ngoba ngimbona ukuthi ubecula kahle futhi hayi impela ngempela ubethi mayecula kuphakama inkundla uma ungizalayo uma ungizalayo nje enkonzweni ubethi mayecula bonke bayazi abantu ukuthi ubethi mayiqala iculo bongefani yabo so inkundla ibinyakaza enezinto zakhe ngikhumula nje ngolida ingoma e-studio ethi baba singenise indlela engicula ngayo le ngoma ngayecula ngokuthi ngazi ukuthi ngizama ukuthi ngicabange yena ekhanda mayecula ukuze kuphume lwajumbo enamazi kahle hle mina nga-inspire uyena kakhulu indlela approach ngayiculo uma ecula ingoma ye-chorus. That is why namanje uma ngishaya i-chorus bayazi abantu ukuthi uJumbo uthi mayishaya i-chorus ngeke nganyakaza umuntu yabo so cause nga-inspire uma wami wayenayo le nto ukuthi mayibiza ingoma wonke umuntu ophaya uzofuna ukusondela ukuthi hey kazothini umjida kazothini so umanje kakhulu benomsebenzi omkhulu noSifiso Ncwane. Bhuti wami ukhuluma ngoma izinto ezinhle kuwena empilweni zihambe nezinto ezimbi uthe uyaqala uyaphakama ubona ukuthi okay amaphiko manje avuleka ngiyakhuphuka uma wayesedlule emhlabeni uma buhleze umfaka kanjalo kuma status mina ngihleze nginawe inamba yakho nginayo uma ubumthanda ngendlela esimangaliso ezinye zezinto mfowethu kodwa engifuna ukukuncoma khona mfowethu amandla onawo nokuba strong mfowethu ungimangazile ngoba ngangibuka ngisho uma senemfihla ubucula lapha uthatha abazukulu ubasondeza abazukulu bakamama ubasondeza ubaculela uthi abacule nawe amandla angaka mfowethu uNkulunkulu ekubusisa noma ekupha amandla esimene esinje. Uma bengimthanda kakhulu njengoba uchaza nje impela ngisanesilonda esiphiphayo kusho njalo ngesisula ngithi isilonda esisasebhlungu ngisalimele ekuthinini uma akekho namanje angakabelieve kusasenzima ngisho ukuphuma ekhaya uma uzobuka thina sithi ingcwaba lakhe angazi noma ngelibiza kahle nangesulu mangithi libo iliba lakhe kuba nzima ukuphuma ulishiye egcekeni ngoba kithi nasingcwabe egcekeni ekhaya kuba nzima ukulishiya egcekeni uphuma uhamba kube ngathi ngaloku uye kumuntu ozovalisa kuyena ngisangena nasekamereni lakhe ngifisa ukuthi ngathi ngizombona uma ngingena ekamereni lakhe nje ngiyakhululeka yabo namanje angelenza iphutha ukuthi mangifika ekhaya ngingayi ekamereni lakhe ngifike ngene ekamera yakhe ngiyithulele ukwazi phela ngiyilasbone mina ngisensitive kakhulu entweni noma kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ngakwazi ukuthi ngiyime umncwabo wakhe sophushe ngokubambisana nabafowethu kunabafowethu abadala ke abakubonake ngenhlanhla ke
Asibona abantu abavele njengojumbo kodwa ke vele nezibongo nezifanele bona zibuye ziwele ngakumina sebeya understand ukuthi kuyokhuluma mina ngibo umlomo wabo ekuthini uma wazi wamncaba kahle impela besibamisene nabafowethu kwasho ukuthi ngumuntu wabantu bafika abantu bagcwala ekhaya ama celebrities amaningi umphakathi izinsizwa ezazemba ithuna lama zafika nazo zenza ngokukhuthala okukhulu balenza la lihle kakhulu ithuna likama kwavele nje yonke into yahamba ngesidima ingakho ke manje abantu base South Africa bawubona umncwabo umkhulu bathinteka futhi bakuncoma ubu strong ngoba kwakumele ngithathe nabazukulu njengobuchaza nje ngibaculise just ukubaduduza ngeke ngachaza ke ngathi ngesikhathi ngimculela emncwabeni uma njengoba ngilast born bekwazi ukuthi uma ngiyocula mangithi bokhona ukhuzana bokhona uDumemi Kokstad bokhona ubani kumele ngibo ukhuzana ekhaya ngimvezele isithombe because bengasakwazi ukuhamba ngibo ukhuzana yabo ngizama ukuthi ke ngiveze lento kwasithombe sikakhuzana uthi ukhuzana wathi ukhuzana washaya ngidlala iradio wathi ukhuzana bese ngizama ukusina mangingakwazi wangena uDumo wathi mbize bajabula abantu ngafika ngoba sengithi ngafika azoshintsha into yokuhlala athi ya mntanami wathini ngithi ho baba singane ajabule indlela eyisimanga so ngimculela so indlela nami engike ngimkhumbule ngathi that is why kusasebhlungu ukukhuluma ngaye nje kodwa ke asibonga uNkulunkulu wasenzela umusa namanje sisaphila ngane yakwethu wayibeka siyayizwa futhi iyacaca uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami